resposta para facerlle saber á sociedade que hai unha grande maioría de xente que non comparte o discurso oficial correcto, que está en contra dos silencios cómplices criminais, das conciencias macabras funestas que esconden os delitos de estados, terrorismos, da corrección, que en certo modo é o que nos mantén a todos nunha carraxe colectiva, e que o xeito de sair á rúa é un pouco para liberar esa amargura a que nos someten, ¿no? Os medios de comunicación e a actualidade que se respira. Convertir esto en una guerra religiosa o étnica es lo que provoca el propio Estado de Israel para justificar su política colonialista. Y la complicidad de los estados internacionales como España, proveedor de armas, claro, porque una guerrita hace falta. ¿Qué hacen con tanto misil guardado? Hay que quemar stock para justificar nuevas compras. ¿Y al pueblo palestino? ¡Ah, que se joda! Entonces, en este momento el pueblo palestino es la víctima. Por eso estamos aquí, porque no se puede ser indiferente. Israel terrorista, Israel terrorista, Israel terrorista, Israel terrorista, Israel terrorista, Israel terrorista. Nos ten que sair da rúa porque estamos ante unha das tragedias máis graves nos últimos decenios, non? Cando xa pois a soberbia do sionismo do Estado israelita chega ao paroxismo e cando se están esmagando absolutamente todos os dereitos máis elementais proclamados en todas as cartas das Nacións Unidas e todo o demais, non? E onde os que sempre están a facer memoria das vítimas do Holocausto, que son aparentemente os seus descendentes, os convertense nos verdugos e nos autores do Holocausto actual sobre un pobo inocente que é o pobo palestino. Nós como pobo galego temos tamén que aportar o noso grao de area ás respostas que en todo o mundo denuncian o que é un auténtico xenocidio, a única agresión militar no mundo na que as vítimas non poden nin sequera escapar, non? E sobre todo para facer tamén fronte na sociedade galega a todas as mentiras que divulgan día a día sobre esta agresión bélica, que non é máis que o colofón de 60 anos de expansionismo dun Estado racista, agresivo, belicista, expansionista. Porque se cae o apartheid en Sudáfrica, temos que pensar que tamén pode caer o réxime racista do Estado de Israel. Non a guerra! 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 Existe un silencio absolutamente vergonzoso por parte de las Naciones Unidas, los Estados Unidos, incluso ahora que va a haber traspaso el gobierno, la Unión Europea y los principales organismos internacionales que están mirando con total impunidade a masacre que está cometendo Israel. Acá el trabajo más grande y más difícil viene a partir de la semana que viene, cuando dejen de tirar misiles, porque no habrá terminado. Habrá terminado el ruido, pero el cerco a Gaza, el hecho de que Gaza sea en sí todo un campo de concentración, un pueblo que tiene una playa que no puede usar, puertos que no puede usar, hospitales ametrallados. O sea, tú dices que llamen una ambulancia, ¿para qué? Para que me revienten a tiros cuando voy en la ambulancia. El descaro sionista en esta última campaña es lo que ha hecho que muchos judíos, personalmente me he definido durante toda la vida como judío no sionista. La patología demostrada por el sionismo me ha obligado a ser anti.
verdade é que deberíamos de ter saído xa moito antes, porque as circunstancias non veñen desta tandada que agora Israel fixo, senón que exixía xa que sairamos. Aquí a poboación en xeral temos moita solidaridade con Palestina desde sempre. Estamos aquí e esperamos que isto remate dunha vez e que Israel volte para onde teña que voltar, que non sabemos cara onde ten que ir. ¡Viva la lucha! ¡Vencerá Palestina! ¡Vencerá Palestina! ¡Vencerá! Eu creo que Israel non conseguiu estratégicamente nada do que se propuña e todo dependerá de nós, do que realmente o resto dos países, o resto dos colectivos podamos intentar influir de cara a un posible bloqueo, ¿no?, a Israel, ¿no?, que é a única maneira de que entren en razón.